pocur ben di bini sabar pada ben kok pocur ya. Mak bedereng sabar apupuk dede yo ben tetangke pamajan cet Rasulullah ada bu mun beda orang ngajak atokar kebeen mun beda orang mancing emosi kebeen beda orang selanya lah kebeen kul tuli kocak aki mak kita ngocak ka orang kocak ka aben tibi kul tuli paenga aben ba ini saim pasaan Allah satya rebeng kela sing kok ben mun satya sukses setahun bentenge kosot kapitu subhanallah jadi uji nering apa jadi lah beni pas laju janjian pasaan geng lek ya cek saki beni pasaan geremak ben kok jen wala arah pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sateja para alim, para kiai, para guru, para kiaji, para imam masjid, sesatejana sanau saabtina tak nyebut asma aku ngepon setong persetonga sangat amal jaki. Sateja cakanca gerakan pemuda Ansor beja malam semangken mabada aki acara satajana secara struktural abtina sangat amal jaki para tokoh masyarakat utamaipun kepala desa napa Pacuden Teleman Teleman berema sih tepat berema Pacuden Teleman isu penting kelebu nengaruh sarang sateja seabento pemerintahan tisaipon abtina sangat amal jaki ika mau operator nih nyaman nih kabon coba bagi enten nih kayak jet suara nengak deki ongke tibi ping pondok pak kabotan nah sateja tanteretan kaum muslimin muslimat satejana si abtina sangat amal jaki as'adun nas paling jember manusia man lahu qalbun alim reng oreng sededena sadar ceabeen senantuaki satejana Allah beda orang secet odiin penikah ongku epa cember ben Allah salak setong acara nah abeen romang sana penikah cet Allah sinantuaki saing kena tak kuto emok kau dien penikah punten naman beko jan dereng meleh yeti cet Allah sinantuaki naman padi jan kakantekos yitina manuk boleh jadi le muntai pabeli ke Allah karese agi gira ka manuk anda saya kecerita cengkala manuk jo mun manuk saya tak tahu kabentan orang bila manuk saya tahu kabentan orang rebila
ya mun manuk saya tepah tak iding kapak kopak manuk re sing ngerti cek bedere kapak kopak bila pada ben orang romoroan ke koceng gara-gara ngakan juko lah apolong padahal tahu beda tempe beda sayur beda lah kenapa seekakan justru saya paling larang tepak kacakalan njok koceng ria cereng jak tempe na beda jan koceng nyon sepora kaulah jan koceng senagdir kaulah perak ndak kacakalan ijat Allah cek saking kaulah menikah bisa itakdir keselain kula tak niat le milih ya punten keng cet pon takdir kula menikah cet perak bisa ngakan teking ben koceng ni ketak toman protes pak kaulah ben sampean kan sebereng sebisa tada jagalan jan tempe beda tada tempe tahu beda tahu tada kangkong beda kangkong tada daun sapreng re beda manusia ni kenapa sih tak masuk ke dalam tak geng perak daun power sih tak itu mau jaga apa keng ngok entak ning pelang sajatlah sebereng ni keningkakan ki aprotes melolo ke Gusti Allah korang melolo koceng nih kan mun tak geng daging tak bisa buntan keng normal odin koceng tosan berak nenge pengkir pola bode tekos nyebreng jan koceng tak temana protes buntan kau leben sampean menika ya Allah sila tak gijek mun pas itu rokna karep nih Pak ada manusia jemper ada manusia jemper nyon sebora gula masuk dari lauk kejon compok tenggenteng ke kapi ini katon katon tak aduh aja Roman ring dina aja katon Roman ring India wah bener sih makai kau lihat rogi beni tak oleh makai kau lihat rogi keng mun pas itu rona nafsor ya wah tak bisa punten milan akan iman gak di mana tinamator pak orang penikah menurut nafsu mak boleh berak napasikan di orang tunya ben esen nah tak kira bisa makenyang nafsu nasi tong orang tak bisa betul engkau leben sampian penikah tore je norok nafsu norok ikabutuan yang muncul pelka ke ngai aing karena kabutuhan ring pelka aing si malarang odi resampian pelka ingat guys campur aruh si masalah kok padahal kabutuhan nasetong bera aing tak usah tambahi pate tak usah tambahi gula tak usah tambahi es tak usah tambahi gerager tak usah tambahi mutiara susu si malarang pangaterona iberiah mon kabutuhan na tak toman larang aing tak usah ku ibu tolan gentong beda tada gentong jedeng beda tada jedeng isomor tada isomor somber tak kira asat ya pekenyang pak le kau leban sampean seselek ko nore nafsu pak nafsu itu le manusia bila nore nafsu tak tahu cian din tentang kebendin teretan peng salar gelar engki iya tina tak usah saut-sautan yuk ada mana tuh Gusti Allah pangeran orang mun ke ngetoro nafsu pak tak kira nama jember tak kira nama jember nyon sepora dunia ni kesejen bareng ben Allah beni sejen rendah ke pikir jen deti pak bukti aki sampean nyoba jual ring guring nih kan to penikah pas kerus muka nih ada kereh nih lorong wah depaka ada kerus boleh tak kira ambutan ngaliyah ke pasar gending kereh depan ke pasar gending pakun kerus ngaliyah boleh ke pasar anom Munki aja ketua guna orang engkau nje ya pokok landi toko tibi lemari kok makin jauh jangan seto letak lagu apa boleh aja lecek jadi ya
Menendi toko setong nyari ya mik beda nomor 2 boleh itu. Udah lepuk aki. Monitor nafsu ni kita bisa tan. Sebisa nyengket nafsu pera iman kau leben sampean ka kus. Arya nafsu ya. Nafsu. Padahal kabuton na tak teman raja dan tak teman banyak kabuton na manusia banyak kita. Le arya kodung re si malarang tak keng nafsu na kodung re. Ongguan pak. Si malarang merek kan ika. Le kadang berdua nyelpet ning dina koning ben arus si malarang. Coba hahaha ben. Bede sebab ning dia nah perak ning bebe. Ruas si malarang. Padahal mun king perak trono tu pak aurat, tak usah si bede tepka teparian aja. Ngakui labun cap macan ro bisa gi. Saya biasa kebutuh reng mate sekot pamasa kimpa patetemu batu ke batu korongaki socin ngangui panite nih ya notop ki ya ka ora engko jak dindetin ben kandang saja reng nafsu saya laja make sarong re lu apa sarong saldi mabui saya kojak sarong re pada pak lo beng atas bebe pasti si malain merek kawera BHS masterpiece itu lo juta setengah BHS masterpiece padahal gajah duduk pak puluh 5.000 beda pada atas bebe lo bengah make BHS pada imu gulung ngontai gulung celurut make BHS sila seni kenyang sara pak orang sarong BHS lemele kenengan sambian una sarong BHS entar koncengan lemele kenengan cetlah berseroi gepes gelus itu juga ada apa bolan 3.500.000 sening ke reno Vita ben gajah duduk selaku co arempok boleh gajah duduk ya ada tak melenim berek nimor ko arbis ko bede abuh ko capo rese beduk tompana kopi alero mengajah duduk pak tak mang orang yang kue BHS cerita kok kalolong keker sakuni kaburu sing ngebes arep apa bolan ngelonyar no. Oh, geng mon gajah duduk je mak locot bah ben lolo masa kali ke bebe. Mantelong ni bebe itin na ben sarok. Deki lah mate tibi ego. Cet bede je seena gajah duduk rumah. Anti api roje. Ini kan ten gula matur. Mayu orang monitor eka harapan nafsu panika Pak. Kurang orak ya. Alhaakumut takatsur. Semalalai beun ka angkui ingat ka Allah sewang-wang umur ka beun situng at-takatsur pok nombok tunya beuni tak oleh alakoh king beun romangsa na tak telem cokop papolong soki mate Pak. Allah siada bu cak tersinggung ke gulem ya ni Allah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir ala kuampuk patek wuruh ngabur ka mandiman lakone pabolong aku boy ngeracak tengki genteng mate ingat jadi ya manusia no dia terus ya Allah bila bentah mate pah mate eber ada bila bentamat tekeng tanda orang sebarina selamat ben Allah ya laku ingat ke mati yakfikal mautu ibrah canta buna sayyidina Abi Bakrin cokop orang reka bayi paingaan ka aben makle terus abe reti direng pekus ke ngai mati anu tutina apa boy sampean mati tak kira tak mati punten pakun tak mati dah meyakeng monitor nafsu nyon sepora wah sambian entar ke sumenep entar ke wajib beda secek lah nyon sepora acelen lah emu teret letan nga tak bisa mekar ben mergem pakun baja ke toko tukang mitong desena
kaula beni alang-lang ngapunten nyon sepora kencet manusia dan padan panikah orang sejanji ontong ben Gusti Allah orang sebisa ngeker dek kanapsona beni cung angkuan roti napsona cek moja angko mon keng bedo orang napsona itu roti kagapi aro beni angkor no aro justru tak lake dan hukum orang laki menika orang sebengal ala benda ke pangateron napsona ni kalakenya urusan kula ben sampean dia torok urusan rokok kerokok di TV tahu sali tolian kan di noreng malah tak senep tidak urusan rokok atau le ke kanan Surya tole ke kacer di Samsu di TV abad 12 dik impak rota itu mau jam mereka apa 2 hari ya boleh saya meleng-leng ke pikiran hari ya lah ada lako tosan-tosan tidak reng mata haber deh sambil siapa mata haber makai mata haber ini selencer tak kira bagi sebeda nah Yusuf ibu mak pikir apa orang kadang parlo nengi pok jompo aroko durnoan roh keluar ada baga kebus tak tuli buang je nyaman ke sana tapi mon interaga konjengan parluri sangonana cetot sembelia Surya de emak anom iya alasan ning sektong todu soreng mak todu goreng jamun sampean utang goreng tak nurok majeri ja mata leti nalacu kala apa beden iya manus sabani kamun pasuna nomor setong mayu kah acarita apa mulai gila mak leng ngaleleng kaula ben sampean cung kelaran aja genapso cung kelaran minggu dari nafsu lah milan orang apas apa nih kepas bisa ngosot saja raja netusah sabab pak repan apasah nafsu nai pakon cengket ben Gusti Allah ya mayu coba pikir bulan pas apa nih ke bengkel no parosaki sampean si 11 bulan keng masuk bengkel seanya mau bulan pasah pas beres ongku sebulan pas apa nikah si 11 bulan tu sanore kosot kapi ben Allah mak kita ngucap amin ya pokok apa sah oke ngucap amin muntah apa sih sal gini ya benih tak oleh ngucap apa boleh ngucap amin ngak ruawa ben mak le kau leben sampian paham ongku apa kau leben sampian mak kutu apa sah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih sapa-sapa orang puasa ning bulan Ramadan king karena Allah wahtisaban muni pagempang king ngarep ongku tu sanah muka isapora ben Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih tu apa boy si berurusan ben Gusti Allah ekosot pagemetai pagare sekali saingke bila depak ketina telasan pas ekoca Idul Fitri abeli kasotnya boleh nol buku na bersih boleh sebab bengkel gini kah cek saking sepeda motor lah 11 bulan yang kui peces lah memulan lor ke rantai memulan kendur pon memulan kocak bede ini bede keng bila masuk ke bengkel pokok enda tepak beres parosaki sampean 11 bulan pokok enda beres sabulan pi titireng bagus sabulan pi no paling ibak tu ben Allah ayo mun enda beres sabulan berarti kena bicek kian keng mun ling bulan pas sabulan kana tak enda ngerem alamat cetak kena ngebecek alias begini jual tempengan jadilah hai sabab bulan pas apa nih penghabisan pak sampai malaikat Jibril panika doa yamin ibn Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanda nareng palang amin ni Rasulullah tanda nareng palang umat ajunan ampun lelebet dari bulan pasah masuk ke bulan sabel tanggal kalian paski berdekarena tu seseta isapora kenikatan tujuan begina palang umat sampean kan anapa berarti pasana ibuang parcoma kau leben sampean mah yu apa sah keng manter ebi tu ngak apa sah ongku ben Allah karena banyak orang ngaku apa sah keng can aben pera apa sah mungku Allah tak ebi tu ngak apa sah
can pasirah can Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam min saim banyak orang apa ngaku ci aben apa sah benitong dua banyak orang apa ngaku aben ci apa sah walaisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas tapi mungku da Gusti Allah jire pira oleh lapar ben pelka maka berarti belum tanto orang selapar ben pelka ibulen pasarah bitong nabi tongan apa sah Gusti Allah belum tanto nah muka-muka kaula ben sampean tepak acara na apa sah paling punten malam yada qaul az-zur mun beda orang tak bisa ambu tak bisa ngerem lesan dari apa entah coba can Gusti Kanjeng Nabi jadi tade parlona parla para ka pelka de parlona jadi dak mun la aja gelesan beulekeun tak ni ngerem ari sebanyak masal-sal ka kau dieun ari ya mak ngiding buk ari ya ambuh iya tak ya sampean coba niku videona dokter Aisyah Dahlan bebini roh bebini dokter Aisyah Dahlan bebini lalaki penikah huk edilum sehari semalam paling banyak apa entah petong ibu ke belum ibu lalaki kecap petong ibu kecap paling banyak bebini penikah sehari semalam paling sekoni 20.000 kecap benih jangan gula penikah dokter Aisyah Dahlan coba tingkung tak parja aja sampean dokter deh bebini sih ngocak jasa kira laki mi pantas sampean tak parja aja nih milan je ngak mengak kan nih pak mun tak keluar kapi 20.000 nih tak gitu tedung nih kata mun tak pira li belian dah sejuti sasaran yulagen ada tak nemu tepaan laki njak marapong-pong ki along polong sateria moncet niat au beeh dari kendek ben ceremi au bekalarem pong-pong setia mon lemate tak usah soro larem kagapi moncet keng niat yo pong-pong mangke bisa mangke bisa ma tak bisa de tak aja noreng aja dia aruh kau le sering ngocak iman kaman tukang jeugena Alfamart aro beni lahir langsung larem kan selbeda orang nunduk selamat datang di Alfamart arwah akan tawera arwah kebeyen ruah arwah tak keng polan alak kohuk polan beda nengi kantor rah polan beda keneng na alak arwah bisa jadi depak kebengkon nah pada pakikiran kia kalaken pad saking poinnya adalah berarti bisa ngobe karakter bisa ngobe bebetek bisa sampian si paling olu si paling ceremi pas au baga esep bisa mata bisa jikeng sampian muncul biasa ceremi pas au baga esep abele gelu galage nah sebab sial gireng lah ya Allah lebedim magelar ya etanya aki badeng lagi lebedim dari pengajian gelale sing arok toro edim aja dia ba mereka keng ongkuan enyon sepor jawabuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah mun bedo orang se ajamin tak ben soromben mun bedo orang ajamin bisa aja gelesan nah sengkok se ajamin orang jadi pasti masuk surga Rasulullah saya coba sapa-sapa orang sesangkup aja gelesan nah sengkok sangkup mama seorang jadi ke surga paling melarat nih pak kadang tak niat senyakitna perasaan orang keng ria telecor berempa sampai le bede tretan nonton sampai berempa sampai le 12.500 kak larang gitu ya njak tak jorok jadi bencik kok ponakan beri mele rajaan ben jadi boleh fokus kening petok setengah dia can si nonton sampai ya Allah tekor kok mun setia dia kita ngubulek kana le temu cek rogi roh arap mun nengen nom mun cek le temu cek tak jorok nengen le tak jen hari ni beni kadang le ari ya boleh entar kering sakit malah abun taring mate
Ada tak kira kerja kata. Kau tu namun intar kering sakit pani kesima demang kepikir. Ben sakit apa jan lek mak geli ke rumah sakit. Mak geli masuk rumah sakit ben sakit apa jan lek. Engkau rifuk jan dokter coba asam lambung bila asam lambung jadi pah malarat pa beresen macam. Wak tetang kening Roma sampai setia wak ledu bolo tahun. Sedi berat na boleh ro lale pak bolo le. Ya ro asam lambung ro dah. Ngocak si sakit. Cuk ring njo jan buk engko re perak lat telat ngakan. Wah iya gelu ngak jadi iya cet gelu. Deki jadi ngale ke liver jadi. Dari liver terus ke jantung, dari jantung terus ke gegar otak. De emak ama. Malah pinteran ben dokter sekali. Iya. Perang nyongopreng sakit apa taring mati. Paling kenjen mademang keseben sakit apa jan jelek ya. Ku asam lambung jan asam lambung re beni penyakit. Asam lambung re sal orang andi mun tada asam lambung orang re mati kakapi le. Asam lambung re ya alecer kakanan ni dalam kakanan saya masuk ke dalam alecer ben asam lambung mak le itu tidur. Mun tada asam lambung ya tak odi kok ben-ben. Jadi ya ben paling alaku perut geluh kalau pai ben singakan alat telat ro iya cet ngadu dia ngak jadi engkau 2 tahun pada ben yo tak tegera tampe tak tegera mati beres tibi boleh ben ya lah kerja pak ke sakit lagi nak ben obat boleh bah lakuna boleh lecu apa cengerocek bah pak ke romari beres kau orang apa taring mati. Lah tidak lah aku nong. Ku kena lesan ni kejat ni bani nom. Tak niat ni kegedeng jeten. Mila na pasakolah. Beremacaran. Aikum. Mila na coba nak kusti kajing Nabi. Mon beda orang bulan pasah. Ki aben taben sroben. Cet item moja pasaan. Pas ki tak bisa ngerem kang ku ambu si aben taan coba tentang kejidek parlon ada aparlah para kapal kak. Mayu rem sebiasa pegelan bulan pasah sabak pegelan na geluh tina ke ana apa pola na mon gagal sisa bulan panikanom sisa tahun burung sisa pora le mila na ulama doa kakapi wa ballewna Ramadan pada paagi kaula guste ka bulan pasah mak letu sabisa ikosot ben Allah mayu cia buang ben seromben pasaan penikah ambui geluh senga sabareng secetak biasa wirid awirid mun len pasah tasbih sebab ke toor boleh sare edim mai sabbe jadilah iya mun letak kena tasbih na mele boleh tina mele sida mode pokok kawirid tina makita kaukah geng berai ka kalong apa parlon ya tasbih ni kebeni saya ka kalong sediti mujarab cecek mungkin sediti manti mune peler ro magi atom manti mune peler magi kaukah berai ka kalong you apa Quran saya tak biasa ngaji kengai edi mai sabuk Quran ba marah kengai edi mai sabuk saya ngak beritas turung saya ngak Quran saya tada Quran tuli meleh para pasaan buk Quran re 30 juz kantel mun sekeni pes-tepes pada ben HP atau les almarhum di luar arwah Yasin meloloh oleh nanya ibu ruah arwah beni Quran njak maju bener-bener bong-bongki pada sehat pangabesan ya tau ada sempikir-pikir teku tasbih napah pong-pong pasaan niat dah setong kinyo na sepora ongku ka Allah tina magiri beri mula na sambian tak neguan tasbih pas kadang datang perasaan todusku de remaya sepah lucu depak negu tasbih cek kok beri mula na makai mari aku jeng tak teman tekebok ben tasbih tina setan jadi teku tasbih nah pas tetang kengocak ya Allah lah masa swarga ongku tang tetang geria lai teku ongku tasbihna lah mon bede tetang kebedeban pani kenom cek
cekel bah lekasmat jadi setan si asli jadi aduh riak tang tetang keleneku tasbih ongku tina je dingin lagi pas ngocak mulai bila lek seneku tasbih pas paranying nyaut mulai pasaan kak kan bila jadi mbak ya kan telasan paling ngenyan mari telasan mau temu tina mau golin bahasan nak lo ngaji sih tak biasa ngaji bulan puasa sare Quran nah makilah sal pengaji narwa oh billah minasyaiton tina baca walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta mun beda orang walladzi yaqra'ul qur'ana wa yatata'ta mun beda orang ngaji Quran sambil ke tapal ke le kenceureun dugan lerwa sehingga maksud ke tapal ke tak pancas ing ipaksa ka angku ngaji oleh kenceureun dugan le nomor 1 kenceureun ngaji nah nomor 2 kenceureun bukal bun ke atas ke bebero le kenceur kira Pak dongku le sejet la pancas ngaji Quran ya je ke mata palke biasa normal lemila nekanten kula matur ayo sejet tak biasa baca saya tak biasa nurut darusan adarus kan mun puasaan biasa narami darusan ya berapa nang make kuni tene iya keng muni pangkal cek sedih karena kadang bedorengi pangkal sedih wak tegar depak kejompo atokar gara-gara pangkal benila juga atokar bah taruan ulul albab ulu jadi pendek jadi ulu baca beni ulu nyaut saya pangkal berdua una ya can saya mangkal iya jadi tak baca wau jadi perak beda tulisan mai tulis mungkin tak baca ya hari ini mati titokar mai tulis nih ada berarti salah cetak dia yang ya benih salah cetak kencet lah tulisna ulul albab ya ingat jadi ya tulis tabis saja saben doma tetemu benua mate ada lanceng dan semangkal kan tidak harkat ada iya yang salah cetak dia berarti mare sobu temu depak ke jompo ngolok salam assalamualaikum waalaikumsalam sepinggir sengiran tak langkong ke pabuk tegas ho ko masampian mangken nika apa maki laku legas mategas nika lanceng napa pendek si tepak nika tak langkong pabuk jelas sampean jawab nika taruh nasi gede buan ka to make doh mok jadi can gulen ning beke orang ngajri ngarep ganjaran malah taruhan ban Gusti Allah pangeran mayutina tina ben semangkal pasaper simangkal pasaper fihi hudal lil mut ulang hudal dal ya simangkal ya ria si pahambu bah Arab apa bolan tersinggung engkau ngaji ke kiai tak terkeri bentak pada bendiri aja ya Gusti Allah pangeran ini maju pong para pasaan kula ben sampean siap pagi nika Gusti pada paaki ke bulan pasah mak le ngaule beles ni sara Gusti Allah ning pasaan sebagian laku akikir rem gelubuk rem gelu acak kik ben bapak mbian acak kik ben laki tuli kocak lu masuk lu pasaan saja salah ya lu cek saja mas ya lah pasaan mau natokar ben kok mau temu mari buka deki ya ruah karena kadang makin ngocak sabar mun bu ibu re pocur bener di bini sabar pada ben kok pocur iya. Mak bener yang sabar apuk dede yuk ben tetang ke pamajan cet Rasulullah saya debu mun beda orang ngajak atokar kebeen mun beda orang mancing emosi kebeen beda orang silanya lah kebeen kul tuli kocak aki mak kita ngocak ka orang kocak ka aben tibi kul tuli painga aben ba ini saim pasaan Allah sati rebeng kela sing kok ben mun setere sukses setahun bentenge kosot kapitu subhanallah jadi uji nari ngapas jadi Allah
lah benih pas laju janjian pasaan geng lek ya cek saki benih pasaan keremak ben kok jen wala arah pak mak nyon sapa ora no kauleman kaman ngocaan mak intarakan nafsu si bedenengi delem cek ring nafsu na tabu kuleuk kana kuleben sampean pasaan tak bisa ngekerja sekocak apasan nika kan nafsu cengket kauleben sampean nih bulan pasan nih ngakan urusan ngakan wah aro peraknya mana sarapan pokol petok panyanter ke pokol 4 ngakan mare duhur penyorot ke mare maurib abiin abonyaan bila pasaan bakku ada kan nafsu tak mati sekali berarti bukti na belanjaan abonyaan pasaan abi oh tu namun apa setepak kan jen ngurangi ke belanja ngakan letak pati ngakan rokok letak pati rokok tapi mak sajen raja abiin ke belanja apa bolan nafson na tak jengket ya sekocak orang apa sapa ni ke koduna di benih kau lepon tepak pasana bunten kengcet tamasok nafsu na tabu ni ijega nafsu cai pon ring apa saya kesehat engki mage tapi mak kau le mulai pasaan asam urat komat melolo bani kaman kolesterol naik iya ro pasan nah lo bot cara kau tu nering apa sapa nikah pan ponapan situ tak sehat ke badan rem nafsu jadi ya keng kau leben sampean nenten jadi kebai alasan pasaan bongbong len pasah saya tak biasa kolek buru bede kolek saya tak biasa apa teh buru bede pate lah geringking kegepi kenang tanah jaga tedung si tombet tak ning sabek ke bebaja penghibang pada benreng mentong benih cabok seher jadi ya mari kan kau tu nak abek ni kesadar pasaan lah pasaan kula ngucak ke ni bini jet mi mon bisa tina anak ndoi se obe menunah monengkok ben ayo iki birak ngucak nah depan-depak ya tak pada geremak gi apa birak ngucak ke ni bini mi lah kau tu namun sapa saan remon bisa cek ngube apa sih cet biasa ikakan diberi mulan nah mau cet biasa tahu papak kun tahu mau cet biasa tempe ya papak kun tempe cek gara-gara pasaan pas yobe ani kekan burung si nyengket nafsu pak si biasa tade korma buru bede korma kan pas engke kencing manis nih mun sak pasaan iru tapi cancet sunat penikah mage apu kang ngakui korma iya si sunat Rasulullah korma malol kula ben sambian ye korma gi keng geluh korma geluh mare korma cao mare cao nase mare nase kolek mare kolek ringguring mare ringguring kerupuk mare kerupuk ji samsu ngabi dulencer ya lik alik wassalatu wassalamu alaik ya Allah mak cek keburu nering masjid ya beni masjid keburu nom ji samsuna perean gitu ya ma yusambi orang apa seni kesampian ben kulen apa nasi jengket putih beker cekeng berak liuli norokeng bulan lapar beni tak terus ya ben tak arwah arwah sili uli beni tak kenceng si abet beni keng tak terus ben tak rokeng lah si aben tak ahang mah sampai beker mun nafsu na pada jika ranjin ngi delem mah yusem pikir-pikir milan kau leban sampian oh tu beda si obe nom obe cak apa pada ben sebelum pasaan ni berarti pasan aku leban sampian beda olen pa beda oben nasi diri si biasa beni oben aube pa beda auben na diri si biasa aben tabok ranjing obe pa bek lere lek mulai bila ben mata pati kendet ya lek mulai pasaan mas antos ya bila mulai pasaan wari ya ni ngaruh tina pokok lah bulan pasan na belek kena king karena niat kau leben sampian pernah saya tak biasa atarawih duh setahun sekalian pak kau lepe oning kia gula
koduna orang ngakan Rasulullah menikah nyon sepura nikah sekedar informasi Rasulullah menabilas dari ada sehat karena tocuna orang ngakan cetro sehat dah mun kita ada Rasulullah tak beten di ora lemes keng ngaga ada Rasulullah sehat berarti can Rasulullah berhenti sebelum kenyang enten Rasulullah menabi ada kantos sampai kantos kenyang keng kenyang tak pada ben kula ben sampean sekocak kenyang versi Rasulullah gen kak di badan sehat ambu mun ki tak ada bek tak pati ora akibat gen ornyat nyaman sedeng ke badan ambu geni ke versi Rasulullah mun kula ben sampean kenenten sekocak kenyang ni kebili tak ning jaga Rasulullah mari ada sehat kula ben sampian meringakan oleh kan pas tidak si mangkat ada terawihan doa ada kan lah salah berarti cek sah ngetabuk peni ketelogelan sakelan ese nase sakelan ese aing sakelan ese angin ajenganya bekuluban sampean kanenten tabuk ni ke telogelan ese nase tambah dugelan neki gen leer ese aing nyabah ada ambuhan konco nelong bera hari mana semikir bekir kuluban sampean iko tu ni ngaruh tore tinah pasaan pabek au be sekoni saya tak biasa ngaji mayu ngaji saya biasa pakai kiran ambu make atau karabenanaan ambui ani kama kita atau karben tetang kebu ibu dia atau karbenanan pak palaku pera urusan mandi na anak mangkada ke sekolahan aduh to kara gele pak ke tetang kebun temor pak siapa tokar pak biasa jangan tetanggen sila jauh jangan nebak engko tembong mandi beun setong re bungok mandi na sampai sapasang ya pulang tak temani pemandi sampai re pak iya cek bereng ben anak tokar mun beda embu atau kar ben anak aru berarti atuaan 2 bulan ben anak alias pada nak kanan cek ngitemu cek nak kanak itu kare sik kok nak kanak dia tak kira ngerti kepikirna ring tua tak usah paksa kanggo ngerti kepikirna sambian mah yuk sempir yuk abuli boleh ke pasaan parapan bulan pas apa nikah saya paling bagus sekolah lah Masya Allah jadi ngari jatuh tak berapa Insya Allah ya dari terlebat berarti dalam oleh Allah ya ya sekejap ya ambu jak tegas dekik pak ketundu ke kapir ya ayo bismillah terus lagi sekejap apa lah saya kapan tamat lah kalau yu sambian pakelareh nahan lapar keng mun depak ke begina sahur asaur bila depak ke begina sahur asaur fa inna fis sahuri barakah neng isaur panika bodo barakah bodo beles benih serah Allah saya paringaki ke kaula ben sambian pak orang ngasahur repera isro ngakan sadar mbak isro ngakan isro rokok ancik mumus ya apa boleh roh bejeng tahajud bay orang ngasahur nih kan pera isro ngakan isro ngakan tak kenceng si jaga kulit cetak biasa sahur kalau pagi kulit sebelum tedung ngakan pekenyang benih sahur roh terus nebukaan roh sekocak sahur kau leben sampian parlo jaga sebeluna sobu keng karena ngormat keng karena istoh kabeles benih serah Allah nginum jawa-jaan telo celgeken ya Allah cek pira iro ngakan ben pengiran si tak kenceng jaga boleh pakai surah wirid ya kan pira isro rokok mun bisa sahur paning kayu pabek munte pabek mudi Dawuh Gusti Kanjeng Nabi mun bilal adan ngakan geluh nginum geluh
Nah, lambek tukang adzan ni kedua. Nomor situng Bilal, nomor dua Ibnu Ummi Maktum. Bilal panika mun adzan mangken imsak. Kelu kembang ngak kini ke kembang. Jadi mun ki imsak oleh sampean ada erdonat ki kari saparoh. Ningun ning temu imsak kelonyot keluh patada. Arokok ki kari saparoh sampean Pak. Ki kari saya bule maan jadi. Patotok. Mon ki buru imsak. Imsak din sampian krecek ki bedeh patros kelu keng mon la adan yu makila mereka el cek ki kelonyot tompes ben sapahasan narwah ya mon bisa mon tak keng taketas imsak sila tak apa na apa boleh keng mon bisa babek mudi sepenting cek patakar telebet Rasulullah mudi mana biasa or tapi din Rasulullah ye korma beda ye roti namun din sampian ki parlo bede se pecekah ki bede se kocekah ki bede se sangar bani guring ya je di mudi baran le tak tetapu ben as-salatu khairum minan naum jadi saya enggak ngas teteh. Dan ini kekula penting. Anapa mak sunnah ipakabudi orang asaor kenyang amak lele depak ke duhur. Beni kan tegula benika. Cet kenyang amak lele cek reng apa sapa nika beni ipaksa akangku itu tireng koros pak. Apa sapa nika beten becek aben Gusti Allah. Mara bukti aki. Sampian mungkin bede keduan penyakit pun apa bisa os puasa apa tepak pagena bulan pas sapa nika. Tu ada ben gula mun tak normal sampian sen di asam lambung tahu sa kebeter pokok pahasan apa tepak begina sahur asaur kini kaputobek to paling punten du kali pas sapera selebihna normal bukti aki mun tak beres men asam lambung pokok apa normal le semata normal ka asam mpian oning sabagian dari sing adetia ki asam lambung ni kapekeran pekeran terlalu pegel ka orang peker geresana kenyang ba arep apa ngelenyer wala tatamo ban orang nginjem sing nginjem bese perak melebet melendep urus bila tanya kita dah seka banjir cat jadi si mengelenyer ya Allah cak saking ingat pada banjir ban mode cak kodu ngereng-mereng mangkeni peta seben jadi ya sedetian tak nyaman ngakan jadi bukti aki tak par jaja sampian sendi penyakit asam lambung ini ben itu coba bukti le Pak asam lambung sia maaf pada ben dokter sekali kok ben tak asam lambung dia beni sampian mak le tak ki mang boleh milan nah mun lemalem tak parengaki ada ana apa lambung mak le istirahat bukti aki sampian panika bekal normal diin mana biteerna normal bila para subuh asaur bila depak ka maurib afukah deki istirahat boleh si lambung bila depak ka subuh asaur boleh istirahat boleh mau temu bila buka boleh mun tak beres maki asam urat mun tak beres maki kolesterol sampean kula todu saka sampean si penting petepak ungku cek reng mugere siapa ya cet lah kenyang cet mayu rojo pompogi malam bila benar bantak ni ngaku gangku dia jadi siapa rian buk itu mau cet lah munjit ngak ruat ta bun ki sebuah dengi gurungan jir olan laku na tak ningakan ni gua pompong lemah dia mun laku na tak bisa je dia ngak ruat muti kalak normal lah ma juga normal lah insyaallah manter pasana kula ben sampean keterima ka Gusti Allah ya tarawih senga coba amin tarawih ben tarawihan re ongkuna pada ben olahraga Pak jadi ornyat kebejen ruwa tarawihan cina mah kita suka susu cereng pah ben man imam maksudnya imam mangkenan ni kamu ngimam mi pas Fatihah hanya bisa kalian be Allahu Akbar hanya boy pada lembah can makmum ibu di siap manggat aja lah
Oh. Lare marina terawih pun agentang kagak Arab apa boleh Rasulullah apa nih ke Nabi asolat kan paten nasi bere dari saking abi tu mancing maca Quran kula ben sampian terawih si bere toot bendei Arab apa boleh ngerem tak kejokat deh ban ke bos salang kejedul insyaallah dek teku nade mana Mayu mak le tak perak oleh pok tekel pok mak le tak perak oleh kok tetel kok ayo terawih nah kai manih kau leman kak man pong pong berhubung na ben mi'ratan dia tak tahu dia dalam rangka apa dia memperingat dia kok Isra Mi'raj dia yang tak bahas sekali Mi'raj dia Mayu marah mak le pada Mi'raj tasakone yo sampian du make terawih ya Pak Imam sampian du make tarawih Pak Makmum ben Pak Makmum make kocak tarawih mak le beda olena pa beda tumak nina ji wajib nom beni sunnat tumak nina puk sampian ngerti ke tumak nina anan siapa tumak nina tumak nina penikenom ambu geluh nengeneng lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar tek ambu geluh sekecil sami Allahu liman hamid ngagak so tek ambu geluh ambu najirinya mana tumak nina paling sekejaan ambu sambian maca subhanallah sekalian beni maca subhanallah okorna ambuna paling sakoniin saabid de maca subhanallah sekalian Allahu akbar neng geluh subhanallah sami Allahu liman hamidah neng geluh subhanallah cokop kini kabon bacaan apa bakun keng paling sekecil saokor maca subhanallah sekalian kini paling sekecil kini boh cak reng kau le maca kia mak ye baca keng eka sangu dari atas ro cek mulai mancing dari atas ro Allahu akbar subhanallah 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 sami Allah liman hamidah rabbana lakal hamdu lis samawati wal ardi Allahu akbar subhanallah 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 iya Encan malaikat itu oleh sebelum Maria ada apa mah kita ikasangguh cek bereng dari atas kita ada pak leken ke bawah subhana rabbiyal a'la la oleh 5 kali iya itu maknina wajib asolat na apa-apa mun tak ngaku itu maknina batal malah tak berak lenyong sang nyong let ke atas ke bawah pada nariah ilo molo jan imam mah boleh niser ke sijat letak kuat ruh bumbu niser cek dari atas ki buru de pak ke bawah ki turun ke bawah imam malah ngak boleh ke kata duh Gusti Allah pangirani serbenjuk sebalen boceng iya jujuk jadi sinuku tongkat mon sinom anom sekiras beres ya aduh depak bun budi mon jujuk remasen orang lain ki korokoan lah mangkat tak kok isalep congcong mangkat ke demah benih can gombo ya boy antara tarawih ada lah bang masjid tak buka lekan nagian kan manusia ini kejadian ki mon ki sehat asojud normal aruku normal tak boleh jangan ke masjid ada apa boleh nak pada nang isar pasar kalapun bila asojud letak peti bisa sabak to otre lah mau ngacar lah gereh lah capu asam urat kolesterol stroke letak ning pelang apa jangan masjid boy mon ki sehat tak indar ke masjid bila asojud tak sampurna lakang jerekangan ruah maksa apa aja ke masjid lah doa ke masjid banyak abin kenengan deh Gusti Allah pangeran ini tak oleh marah pong si sehat ya
kaulah ongku salut dek keajunan, ongku ngalem dek keajunan, sejat badan pun tak sampurna keng pakun makat ke masjid. Duh ya Allah mantun rajin kencen sampian ya kok kebagian sehat-sehat ya, jangan tos ajarekan ngasih mangkat ke masjid nom nisar kata tangken orang kata hiyat saya telkok sokon dari si kanan din sampian pun yoba ke si kacer gara-gara si kanan lerok hari kan bahagakan kekenangan can kancan si pada si kacer ya Allah hari kok mak selar apa ya soko pada soko tetemu